من ميفانكيا بريس عمر الحلفي شالكفاني سيفيل كو لبصرة بريا سكايبي تقال مبيتن بريس الحلفي ايفار باش لبصرة يجي باورم خو پیشاندان دست بکیریه او بصرة يجي همان اندام و آلیگرن روتا صدرن یان بتنا سراخو داخوازن جدا جدا هنه اگر داخواز هبن داخوازن و ویچبن لبصرة جبو سرکردین سیاسیین عراقی طبعا تحيات بله سلاف جتر و تماشاوان انهجار خب شاندان کل پارزگاه بسرای دست بکرنه او جنجاما بریا چند روزان آوا شور هر واحد پشتی بالنبونا رجع بالبلاين ماي حتى بينجي دو بلايان برينا كهرباء سر چند روزان اف خوب شاندان خلقي بصرة در كتل البارزگاه حتى يروجي داخوازين بصرة خلق بخوانه نا تروتا الصدر ونا يندنن نها دنگکی گاليري هيا دجي نبونا خدمت گزاريان الكتريك كو والله بصرة آزار عندك شين ايشاوي هي جبر بلندبونا فان بلاينجر ماي ولاتين بصرة كهربال جمينينا هر وها دوزا آفا كو نابج بشر فخون حيوان الجي ناب قال لك فيديو تشت بلقى كرنكو عاف نباقج قال لك ولاتن نف دولتي يجي شاري عن السرفيه كي عافي ام يرو في عافي بكارتينن بروجانان بكارتينن خلك باشا بصرة كارساتك تجي اف تاوان تجي خلك بصرة يكو حكومتها خو جهيجي يعني حكومتها تجي بريس الحلفي سرباري باجبونا انك داخازي كان كو خدمت گزاري به همو سکترین خوال بصره باش ببن خو پیشاندان بغداد خو نشاندارین بغداد داخوازا دو تشتانده کن یک هلبشاندن پارلمانتوی یا دوی هلبجاردن بر وقت بچاره سر دزانن جبو باجبونا جیان و جیارا ولاتیان العراقی هنجی یان بجن خو نشاندارین بس اجی همان داخوازی هنه سرباری باجبونا خدمت گزاریان شوف راح ببين از اشتر بحثا ديتنا وقت تشرين بحث بكم وقت شورش قرين تشرين شورشات تشرين كو دس بيكيرو وبيتري حفصة شهيدي دا ام وقت شورش قرين تشريني ندوزاكو دوباره هالبجارتن بي دوباره كرن دوباره كرنا هالبجارتنان كو تشكي نياساي هن او هبونا ميليشياتان و محكمات اتحادي دوزا من دوزا دوباره هالبجارتنان دوباره كرنا هالبجارتنان دي همان دا مشاف وگرن او دا مشافن كو برد برلمانتو بون اندام دي نهاجي ببن اندام دو زمن نهابيا صايره بدستوري ري بقوهرتنا سيستما دسلاتي العراقي ازمونا برلماني 20 ساله ما وقت قال لي عراقي وقت تشريني اگر تو استفتاء ريفراندومي تشيك كس بحثاوي ناككو دوباره هلبجاردن بي دوباره كرن او پرين کوتي خرج كرن پرتي رجاندن كسين كو دزي كرن و دريفابرنا ولات سر نكتن دفيكو گوهرتن بدستوري بدفيكو چاك دست دولتي دب دویکو خوبشاندن او آلین چکدار نمینن هم یوروپی ویستی بگوهرتنه که بنگهین هنه جبو دستور جبو سیستمی
ام ناخوازن کو هلبجارتن باشه، بی دوباره برس کرن الحلفی. دیسان دمو چاوین بری بین کو 20 سالن سرنک برز الحلفی هین وکه تشرینی وکه چالاکوان ناخوازن جارکادن هلبشاتنین بر وقت لعراق ورن کرن لمقتضى صدر روتا صدر دبيجيت او انها كو دخوازن حكومتي بيك بينن جي اطار تنسيقي كسن جندلن كسن دزن نكارن خزمتي جولاتين عراقي رابكتن كواتا بنارينا هوا هنگ داخواز دکن حکومت جعالی اطار تنسیقی چارچوبه همانگی پیک وریتن بو اوی بکار بیتن خدمت گزاریان بگهیت همی جهن عراق لا مستحيل. نا. الاطار اليوم الاطار هو چارچوبه هماهنگی او پارتیین گندلن کو دما 20 سالان ده حکومت دنا هم چارچوبه رد کن بی تو گوت بیجان و گو کاندید اطار تنسیقی جی ما رد کریه مجی ما میدان تحریر ما وینه ویدانی او پار چارچوبه همانگی پارتیین گندلن طوان در حق قال عراقي ذكرنا وك شورشجرين تشرين وقال عراقي ام ردك اف بارتين كو بجدار بونه با حزب قندلن ام دبيشن فايدة دوباره كرنا هالبجارتنا چيه اگر ياسا و دستور نيه گوارتن عراق بيوستي بهالبجارتنين وك سروكاتي هي ایرو سیستما پارلمانی تشتک جا عراقی پیشکش نکر چه فایده یا هلبجارتنانه کو محاسبه اوان کو خوبشاندر کشتن ناکه او ازشتر نمونه ای که بینم ایرو نوری مالکی سرک وزیر 8 سالان او بر پرسج گلک دوسین گندلیه هر وها هاتنا داعشش بو ناوچین روجاوایی و با دوسه اسپایکر دوی دادگاه عراقی نوری مالکی دادگاه بکن نگو دیسان دوباره به سرد سلاته ام دوزا معیرو که ام ناخوازی که یکی گندل به که دستید کشتنا عراقیان ده به دما 20 سالان سرد سلاته دیسان به هلبجارتن دوباره به اف دوز پیوستی به لجنیک به پیکانین یان دستیک تایبت به محاسبه کرنا ج 2003 حتی نها کو بشدارید حکومتی کرن بین محاسبه کرن شبركو بسر نكهتن دريفا برنا ولاتو دستي وانجي دقلك دوسين قندلية ده رئيس عمار الحلفي شالاكواني سيفيل بصرة قال لك سباس